एक वर्सा पयलीं आमी सर्वे केल्ली अंडर PWD वॉटर डिविजन ऑफ एंटायर कलंगूट कांदोली बागा शिकेरी वॉटर शॉर्टेज आमकां हिंगासर आसा आनी वॉटर शॉर्टेज इतल्याकूच लागून जाला की नंबर ऑफ युनिट्स म्हणजे फ्लॅटां जावं गेस्ट हाउसेस रिसॉर्ट्स हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स ऑल दीज हॅव इन्क्रीज 10 times फॉर द लास्ट 5 years म्हणजे एवरी इयर जे इन्क्रीज जाता ते 10 times एवरी इयर इन्क्रीज जायता आनी वॉटर खंय तरी शॉर्टेजान उरलेलें ह्या एरियात. सो वॉट वी हॅव डिसायडेड टू गिव इज पॅरलल पायपलायन. 1 year back it was decided and files were sent for approval and today they are sanctioned and work order issued. First phase we are starting is from Kalangut Redonda Circle up to Baga La Calypso near Brito's Bar and Restaurant. Both sides parallel pipeline will be laid आणि हिंगासर सगळे ईस्ट सायडीन कोण लोक रावता तांकां ईस्टाचे पायपलायनसून वेस्टान रावता तांकां वेस्टान रोड कटींग आनीक करूंक दिवचे ना आमी. हो फायनल हे सगळे रेडी जाले काय आता 20th of November to 22nd विल स्टार्ट हॉट मिक्सिंग ऑफ दीस रोड. जायकाचे काम up to first phase is up to Cafe Coffee Day near O'Neill Beach Resort. Pipeline also will be ready, side chambers also will be ready and the main pipeline of JICA will be ready for sewerage. So hot mixing will start and complete. I request all the people to cooperate. At the side of the road we will be digging for laying of the pipeline of water. So आदली pipeline 2.5 meter deep गेल्ली हा आणि it was laid in the year 1970s. So it is almost inside, all roots and everything has gone inside. म्हणजे ती clay pipeline ती. So तिकासर already roots बीन भितर गेला water pipeline water सारखे असोना लोकांक मेवना. इंटरप्शन येता मदेकात स्लो उदक येता केन्ना कंटॅमिनेटेड उदक येता. सो आमी डिसायड केला ही वयली 1 meter डीप पायपलायन बोथ सायड्स घालून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. कितले कॉस्ट आहे तेका? दीस कॉस्ट ऑफ द एंटायर वर्क इज 77 lakhs. फर्स्ट फेज फ्रॉम एसोसिएशन हॉल टिल बागा 77 lakhs. सेम वे फ्रॉम एसोसिएशन हॉल to Kandolim will be one more phase and from Kandolim to Shinkerim will be one more phase. So we are going to lay pipelines in 3 phases on both sides of the road so that we avoid cutting the road at any given time.